prayo. Inti Minyantaba, I got met to a codonje. I want to me. Minyantaba, come into this on my petty brain. I ain't kind 93.3 FM. More music, best news. Oh, yeah, come on, condo. I mama down your head. How on tabai na si otu a onko suro anka metu makodonche oh ya dambo ai kuma kono mi sense zubere akami trimo o mama na mi ye Kind of film, still the best in the East. Ebusuafo na ye mamo ajo asan amama kwa aba e de aba ahenkan 93.3 FM so na woti se enyom yi etwagudia na eye Odo Ntaban jumedie ene braso se ye di ebremo no ebuwo na mi se makuma kromo bobo senna matu petitu eya me mende bia nondu edikosi se dumi no ebebo akwankwa na mi yenteni ebuwo na mi se makuma kromo bobo senna matu petitu I amanio and then so eye meminda foforo said da ye no ye beka wade mun sem na ya bedwendwen ya ware ho eno nti no frɛ wo bi na wo bi nso bi na wo bi nso emfrɛ wo bi you are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do can. Na wo dia sa ewo baby a wo bia woni wodofo muni asa na enenso eye Odo Ntaban jumedie episode fofro me ami bedi jumedie ho chia me medina ene Awurabena kosoa ne tie jumedie ne ye besia ade to you but I'll give you what I have. Oh baby oh you are my angel could you life me oh Shabby you don't say every day I pray for you. Oh in my heart oh there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do can. Cause now you I choose so I offer me I sing for you wanna be like do can. Baby now you I go pick up I offer me only for you it be like do can. I sing for you my baby love you, Dad. I love you, Dad. Come here, show you love.
Na me kai wo say yes stream live on Facebook ko search for Hinkai 93.3 FM. Na mama hi Odo Ntaban na menje wo so say yetu akoye don chen. Afen so yen WhatsApp ni SMS line ni 0594 841044 0594 841044. Ubetimi ede wasimbi sana ubibia ba fi Facebook onso commenti Odo Ntaban na me modi na menje wo so. Mo money who buying cost. In the room, I'm more best just to try your phones. Moon shot, man, and I'm tea alone. Madonna, yamu, and you now to the bone. I love will shine bright like a dome. My mouth info for sweetheart. Never mind against for them, be street smart. Wooding Adami meaning to say suit time. Monsieur can would jam me dear, just a suicide. Nana, baba, a fe, nana, ba. Kanya baby, I di metama. May you won't come there, a bravo, raho. Me family won't te dame, baby, I love you, die. Love you, die. I don't love you, die. Come here, make a show you love. Show you love. Oh, na, na, na. Baby, I don't love you, die. Love you, die. I love you, die. Come here, make a show you love. Show you love. Oh, na, na, na. Baby, come, baby, show them. Don't come, baby, show them. Baby, come, baby, show them how I do that way. If you see me, you know, when I would the can yampa. Some jaja me home who call yanka. Me no me home. Me so me one man say. Now me name so don't worry, I see me. I never wanna look back. Maybe the me young seem son. Na me chia etiefo nyina wanchifo esubuafo asenefo odafo mitimi mbodi ni nyina ewisa me chia wo bia. Fast bomb usual plantains, 2 bottles of champagne. This love we go maintain. Na wo de nyumi ediasa ewo wo de mu ha. Yeah, make you nobody go feel love you like I do. Madame me done with yeah. Then they talk say you do me juju. The way I love you now. Nobody go feel love you like I do. Madame me done with yeah. Then they talk say you do me juju. That's whatever go happen there. Oh my. Make sure what I bring you now. And I go love you even though they hate you. My mom don't even see you now. I love you. Them say you do me like you do. I'm no waiting not do. I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like mumu. I'm no waiting not do. I be your Scooby Doo sugar.
up on my girls for your love. Yes, Lord. Oh, no, let me do to you, see me, Jimmy. Oh, baby girl, and your friend, me, na wudi asawo baby awobia odona ye dodo ye ho na nkyere se ye gimi o na emom efiri wosoro enu nti no wo do me ana wa do me efiri wakoma munyina na me so mado efiri makoma munyina fi so odo die de papa ebusuafo eyo Odo Ntaban dwumedie na wasugu so wutie ewa henkan 93.3 FM eso entempana meko studio B na makoma abedwafo nyina akwa aba Mr. AB akọ waba enti abedwafo mfacho mamu nyina akwa aba pacho ye nyina ye ho ye de mama anointing ne mama Monica de enim se me ne omo ane wa ha na me se papa no god trek kaka Mr. B, any aquabo. Yeah, aquabo. Yeah, no half for such a oh, yeah, you almost so. And when he apa, be out here. Almost in confirm their call booking up Kakraba. Yeah, the Yamias. And young confirm common ye petty. I confirm the Yamiano. And no, Mr. Baby, there be a sour, a penasa, no, I should not divert no, the coffee baby crown, that's all Becca. Almost so much as someone almost you know. Baby, me fever and me bomb Hong Kong. And confirm come on when I beat the other way. Yo, ebusuafo ye cheche fo nyina bebia wo bia mejidi se wo ho ye na mejidi so se wa wade no asose twan asose twan na ye nya ye ho da hwe eja ye ho ase de kidi kan ye no agrada ene be fire ye ene no ye story of the day no ye nua ba no ne ha nyina ne se oni ni kunu dofo omo aware 13 years odoni kunu ye nkwala mienu na ewo wo muntem na wodoni ye pa ni kun so edoni ye pa na wa na anwene da se ni kun betimi afa nachi ono de no trust ni kun na ne ko wie nyina ne se be ma no afa nachi ya na ofa nachi nso wankofa ne ketwa amanyi nsen kura akobem esi a be ma ne bebo na mane se oni oba bi akonyinsen o kano na ne kano eye ne den kakra bankaka kakra wotimi kan na enam se wono so asem ne hye ne burusu nti o ka che ni kunsa de mitimi fa nche woda menso meye bi na ahyew wan sheda se bi a okonyim na mistakenly no no nso kotwa fa ho no nyinsen aba obebo ni kuna mane de be mane kan se eni obeja na ware nti sese ya no ye be ma ne ye right ana se wo munyina ne wo so mo de hye wo ho na wo munyina wo motana mama Monica mechi abedwafo nyina ye do twedi ampo ase se ne dan so de ache yen amen gidi se obia ho ye ni omu mienu ye no enye by oba ne de no ehu echen be ma no adenti na me kasa oba oyo oba yentimi ne be ma ensha atade baako enye se honam fam atade asem na me ken subai mu ni ade nyina mu enti no onu hu se oba ni nanim guase ni nyina be so ane so be ma nde oye free ubia ti obeka se oni suban we wagu na busuan ni maase wagu ne man ni maase onu ankasa nso agu ne ho ani maase oba na ofa ani ku achi no ono okọ no oba na ofa ani ku achi no ono okọ no ye nka da se be ma na okofa ne yire chi a ne yire nso di biti ne ka ne da bi enu de omunka kraman ka di pa nya news ne mo se ni pa ka kraman dia enu na news enu na timesre minuanu mo ma se
moma ye maaye no ensum ye bo na nda sonko se impo no yemfa awaresam nto nchen yesi mpanifo bu bebi se bodanfo beyi wo adwan na bodanfo beyi watade a na enu nche se fa ho saa no epie so ukwaji watade da bi bodam se bodanfo enti yenu aba na ma mesi afem ni abema na eka no odika sanse na busua krampo ebetimi akase onja no ebusua betimi akase onja no na mfofo betimi aka se bema no pe na adwen se o mi na mekoye ye na ono nso dibia tua meka yenye sa tino wanye ni ye na mama se mete wase anache se mema ne de kwan da ho se wo se omutwafa ye chi ana ena meka se Mr. Wika se kraman ka obi anye news so won kraman de bia oka aha so adia akoka kraman na kraman opportunity a mema na fa omu pese tembia omu di sisi ye no so won ti de bia me ka asem bi se so fo se adia na nipa ne de aye no sister wuntimi a eye better so be sorry ho we se wujae onu kotwa ye okonyem ye wujae ye e na akotena ba bi na akonyem ya nka wenye news bia so won enti no oye bi na apese uye bitua ne kan no na se wuja aware no solifi aware ne ho na ne ekobọ bra a wo pe a ohu ane koma beti na se wuti aware na se de dabi eno die ntwa yi wagu ye ni mase busuafo Odo Ntaban dwumadie sister no wagu ma nyina ni mase wanya de isede bia ka se oba pa ansa na abeyi wadeja akire be ma no enye easy a wonye wukuno enye easy ye nua be ma ampem adoye danso o se Odo Ntaban yo Mr. Danso ye tu akoye do enchen Mr. Ebi mami akoye be me ya mokeka basabase wa metie tiefo nyina na asama wo table so no very very nice o ka asam ni nyina no me chese me hu adwire mi kakra ewo oba no na reaction against the action na e buy no one thing am pese ye nua ma no mo ti ase ne se e bibire mu ha no ye nya abrofo enti se wo ba ware mu a ye ni equal right e wa ware mu wa bibire ni oye se ye obroni kro mu a anko ni case bia you do me I do you period but se wo ba continent a friend Africa a ye ntimi nyi nko ye ni mu dane de a ye de ye ni equal right e wo aware mu because ye nware be ma no anaso oba ne nko a ye ware busua eka ho so in the very first place or active very stupid and foolishly okay ye mfa ne say be ma no kofa na chi nu na nyinsen baaye ana also kofa be ma na chi na nyinsen baaye nti obi anko ba bia nyinsen baaye enti be ma no oba na kofa na chi na nyinsen baaye no kofa sa oba no na also be ma na oni ni ko nyinsen no ko be ma no very simple say no ano no ana meboa ntokwa bi edi ba bi because ye bibre mu ha no be ma na hwe nyinsen enti no makofa obi mene ne nyem eni nti usu ye mi bi na usu no obi akonyem a tie ni mene ne konyem ye no me kofa no ma behwe no na usu ni oni ne konyem ye no ene ne nkotra no no so hwe o mo nkola mienu so dada no therefore nkola no sasunu mienu ku a ensensan ne glass o na ehu amane enti therefore nkola no na aba be den aba be o how enti necessary ko dwen nkola no ho first for what reason you see no crave ba ko pe be ma na nyaade so far na yire chi no but ade ba ko de bia me ka kire ma eni mi nua ma no ma me pese mo fa nhye mutiri we mu se osoro ni asase wo ye wie nya amoyi mema
ye boy ho modi bia se ye betra ye yere no mo ho na mo se incidentally na se ukunu efa wechi a hwe na wanye mistake say because of enonti no me jaya ware ana say me ye ni bi atuaka because si e kan no krepa aware e wo Ghana ha say no one way the other hand no 85% of the men a ma ware no one way or the other hand wa fa na yere chida say we che no say wan chi do wa fa na yere chida even asofo no bi mpo ene omo fa mo yere chi how much more ya nya asofo yi ana echire no supo na ye kofa e bebre wo hopo ani ye ya adwe se ye kofa echiri eme ya no mo de betata ye ya na ye koye se ye yi na e koye ba ko even though it is not justifiable and no justification so by can say oh get me from my office or tata me and enye got and me botra enye justifiable but say obawa for there say unfortunately na say ukunu fa wichia the best thing is say ubema na hu say like senior oye no o ade oye no ayeme ya but senior nyina kan no forgiveness is the key of every relationship. I just will be a heading Eden in Yonko Bonnie heading a channel into see a bonina will see Wuchi and a socano look at near aqua faba so and Africa society senior Madame Air Cano Beman the young Cabio would you know about heading center of the curvature Obia Becca say a no any crunet here no Yemna Beman is saying Yemia. I am very just a nasty in Africa society. On make say your brother chroma when you news because I brought chroma there. Oh my God, say hey, you do me, I do you. If it's a omu chroma no, our reani our rejay no, a daily activity. Obet me ako ene or channel me jay or no one or any home. But ye ya handy there, a union, a relationship. We build it as a family and as a home. And you know, Anna or Banso Nene Tembiano. You make a home out of the house and your responsibility so we make sure say ukunu obma webusia you keep them in focus na say oh mami also yes na any oma by there no be it's very very unfortunate but ya best try you be man say we there Onfanche abanisa na so onfanche say san abano because say sia no akola no kro be wo no obenya problem yes enya dia be man be do akwala imagine nyina to me na nkwala no nso omo mienu na omo ho dada no ukoshi ankwala bi omo ye yi a omo nso mpe omo nua no asem da e bi ankwala no na omo ni so ban te say me buy ya asem onu ni nua ba na kasa kro tumi ka je say ni nua ba no na wa ofi yo wa ofi ba bi ba but ni nyina mu no you see e odo ho asem ni ye ka no once upon a time no mumie no nyina and a dorm ho they are the best love base and problem no so started from the man on the side sanka kukuru jaya kekre so be jai anka wan kwa nkotwa ne ho ya anka ja we nyina anya den amma enti senior member na expect say bibisa ba ye yere no mo fa nche no yenso nke yenso ye nya akoma kakara easy de nya easy especially say we niano ebeti anyway say but I think say we niano yante because of say a bedroom issue entino ono na bema ni niano aiden ate say ni niano te a ebe den so omo tena kra na because enkumafo ensew no mu jese entino se bra ni niano yante ye de anka mesre na say ne can say what they asemcha non fa hwenche ye no obi obeka say that form bia de enye easy that one dey enye easy na mo omia nani non kan hu say senior you see in the very first place we cried and come born say my be man say at least oba fiempo ba be kan do cry say this is what happened because remember bebre onka that is it oh ha everybody otiase lumpo no ye fa na ma o ye say that be ma be hu ni ehu ni ma do do ntino e da obe hu no obe hu ana sister bi etru ni baba akubi na ba ko bi so ni baba ko bi ade o mo nyina so papa ni papa yo da ho be je japade no more there sometimes no I na ma no mi hu because very stupid so ni obi awo a
Ubetena hama papa ne wu asa na wo se me de neighbor. Papa ne pen de betimi testify ama say yes akola we maami we me ne twempra even do nyin se ne manye but akola ne de no kure bi me ba. Na we wi a odi ni be. Ebusuan pani e de na wo nye ma wo. Be ba san so omuji o. No. E ba sa omuji a wo ba ya. Ye je ya. Afi de ka ye tuatua ne ye ka kire no wa mabiem. Okay. Basa omoje se oba no te aware na se ne hu ye abusuafo na hia abusuafo na akropo timi kwohwehwe. That is the point. Ma oni o ma twempra no se woni na anwo telefone ani wo mu ja ya nuko. Omo ne so basa na omo ba because of ejapade e nti o. Senya ejapade e abusuafo na nkasa timi kwohwehwe nkwala ne ba. No. Se wa tontimumla. There's a conspiracy. Na mo beje mo de. More or less am ka so mjini there's a conspiracy. Baby. Because anticipana for what nipa no beji dance yes asem na o kana ye nokura na se nya nokura no ene oda okay say oda ba na ba nti ye nya ne den so but se busuanfo feel say papa ni je dwapade bi exercise ko mu nya o mu share o mu enya o mu share because of the either say be ma no o ye wedding so ye wedding there I don't know set up every property go to the wife and the children. Ebia na wanye well bia. Ana papa ne ti ase no. Wan show bibi mabusuafo na nya confidence ye di she o ti ase yi de. Oh, ohwe abusua we say. Ebia papa no wadan be say 3. Anka the best thing is so wadan 3 there. Nothing wrong say. Odi ba ko aja dada na ewo mu no. Ebe ma abusuafo because o tre abusua mu. Abusua ni bi edware o. Odwon so go hu na o ma me de abusua ni bi pepa o ho. Oh, say Africa no, ye try by that abusuan no. Enti no so mu hu no sa ne dia. Na oba ware no nso no. Wo be ye ho say me na me ye wedded wife. Enti na abusuafo be ye bia gala we dia dey etimi ye sa conspiracy no. Against you. E ma bibia ahwe because bia na akola no be dey buy no na no ye penny say wo ma no. So say yes you be brave dey na that penny aspect. Ne we say no. But like in America no, brother we there. Mrs. Rebecca with a bro for brother. Mama me buru bako. Brother. We there. Yes, rewa. Se busuafo nyante ye dia. Se ne na nko no yire te fefe. Enye easy. But o dia asem cha no fa hwenche. Na nkeja. Mundwe for the sake of nkola nti no. Okay. Monto aso sa. Yo, yeah, that say Mr. Ebi abusuafo Odo Ntaban na wasungu so a wutie na ha de ensema yanyin ni se betimi asi eno ene yete wa ha na je se nokore se ekoso pa nkofo obre nanso obi wo onye obi ne nka nti eba ne se ya na nso wa famu afutuo na nso odi bi abo wo bra 0594841044 0594841044 yen WhatsApp ni SMS line ubetime asende o message bia wo pese wo de ba no afa ho na yakenkan de ama fi stream live and so our Facebook ko search for ahenkan 93.3 FM na leave your comment na share na obi so and benefit ebi ene de me producer papa ba ko wotimechi e wa ha say atwe one o wa ha pa wono ta mechi nti ene de ha be butubutu mama anointing no na de ekwe de na o ka pa Edika no metia etiefo ene me soft boat e wa abo baby e wo bia ontie bi eno amen ayana empempi no afami enu na ye mistake ye wura to me fi bibi ene sai me de empempi na me pese e mema ne kai se kawa no omu no di nkan de se oba ansana oba nso de ahye bema se tumi na mema ne de ma omu no omu ni so kawa na de ma omu de se oba no ayi di kan kuta omu no eya adia ese udi obuo eni die e de ma ohire enu ntire di nkan de kawa no e ma o se fashion no na se odi shani so hwenanim so funu be ka cho se hwenanim na se wo hwenanim na wie a waka se ye dan finano
eni nti no se ukọ baabia na so hwe oba na nim na anya oyire na ese o san wachi o fina no obia so na no nsuo oyire na no nsuo e different empra na no nsuo e different ndi se akọ fina no na ensuo na wona no no enti se oyire na no nsuo a san wachi emema no ye ma otumi na omutumi no mo amfa anya adwuma minua bema wo so oba na ye boni bebre na emomu na odi kan me mo ate wo ase so oba na koto boni ma wo no ama no aye wo eno ama no aye enu nti no se eya obi abawura mu bebre a yi firi mu na nyame oni kan fa wo boni nchew wani da ho me se me mama anointing me si be me nei wani da ho afise se space kura na shawa ube hu so ba we onya mere na wo akodi bone kakraka sei na oba na kwaye bia enkankampo enka ewo mu se me man ye mam go ahead se ahia mutumi wale ofa aya na ya fele aya ya emoja wo mu o oba ni so moja wo ni mu woni kwan se wode ne do ekodo obi mpaso aba she oba wo do esen be ma oba ni do no eche be ma enti se wo yo oba de ekana na ne soro ebobo enti se mo fa ye chi a ye fongs ye ntumi amenya mitumi enkuta ye na ube so oba na fo ye tanti se ni ace aye no fis odo no na kemu abie woye na odo na adwum na nipadua so odwum adwum na nipadua so odwum ti edi ka be ma me da me mo aba so ayade minua ba mesrawo aya na se yensu so hwe bi se to ya na ma yanje ni muguase emema ne do mo ani muguase no ayeche ehyawan ashawo nkwamre na kuta meme sisi ashawo nkwamre na kuta meme sisi eya ese kraman sisi bebi obedu bia benyin so wapagya ne na baako ne dwo so ne sensen wo mu sisi mu de ashawo dukuru wo mu sisi wo mu ne mane ebu yepa ajeso wo hu oba ne to so obadwo so sesi a nti akwa dinachi me saya to bema mesrawo hwe no oba no wa mo abusuafo ante ne se wa mu pa de se krama nko gina baabi anyonso a kaminu ya ba so nkonko bi ne de mu se jamo no po de olisie ti se jamoa krama de no baabi obedu bia good morning o yeso nti hwe no ma ba ne de nu abusuafo anim kura no obi anim se woni nnada akwa na ju obi ehu enipa hu ya nipa baako le ma wia wo pia fi de mana pa obi ehu se wo dem no fi mesrawo be mena senya wa nkaba eno ba ne nsa facha no jeno na ka hu se bone no se wo ni nka anya wa wio eno ne so eden wa bua so fa no bone che no enkola mienu wa muntem ofa de to so miense nkoma wan mesrawo se krokro no ma odo na wode bedo de ohyem na enya oba no mpo no enye different enchen mienu na edi ka no amasakora ne be pia mienu na hu se o mu nuani eni nkomo wo bra nkomo nkwala no eni oba ne nko e wo bra nkwala mienu to sa we nya me ba be bia kofa ne sanfa ne ko ofa ati sa da nso be bia kofa wo de no wo so fa ne ko memfa me kan kwala mienu no mu mienu na mo di se nya obi alia nti nkwala mienu so mo nyi ntum se ne papa de ye ni nua na ne maame de nso ye ni nua la cha de asem beba ade asem ebeba ti mesrawo se kaka ni jaya kekere nso be jaya wawa munjai
Munja mo na so bebe mbedu bia mu peja no nkrama ye. Munja mesra mo. Mama ma no ya na yenso mpampi ne mu gu ase. Ye de yaw. E de akoye ne ni kwanse ye. Oba bia ne wono mu a mi hun bebre. Mi hun bebre so ba wo kumpa mako. Emna mo so adwama no adokro mo ani ma be ma bi a o be hu so hye pant white bia na oba na kono edi nachi fisa ni kun hye bisa mama ko na ya hya o so wo kun na wo mpra enya komo nti mesra mo ema sabani se mu kun kwoti bia we mu no bebo amane a menu aba hye ho so enwonu ma se enwu hu fi hye accident on eba one day ka benya accident eba one day be mai wa jame mesuma ye ni bia ma ka ne kra oboa wo kra mom na wo ye ebe ka wo kra cha se enum go ase ni ba be ma no gina we enti se ba ni so okofo ba no nyim do be bo amane a titum mi papa ne bu be bi o se aka cha me mame se kakra no bi ya mam bibia na mam ya som tentente o se asi hwe utrimi gu watiko bebre enti ya mente mu na wanim na mo ma nya po afise watiko anwi wo ho ayawdeni na obi ayo bibia akra bi ebi wo watiko na tu anim enti na me ka cha wale fo ma ni se me ma ne de bon le de bia mo de ba yayan le bia mo de bonen ba ye na mmom no aya yawde no fra bi gu atiko me nyani na so ba ma na so be ye ni bia wan sha wani be gu ase ti menu no ma me ka sa kire mo se be ma no fum dwa afum ku amo so ba mo fum na munnya na nim gu ase ne ba oba so a eye fere sin be ma efutu a be ma awale fo no Jo mama anointing ye da se ye pa ebusuafo abedwafo nyina akasa won etu ye mfo pa nti ema ye yenhwe ye hu ye na ankoye ade ana ade so a ameto ye nso bra ye nso ye bekosa ati bia yi mu ebi na ene no quickly ne beko topic for the day nso ansa na 0201944485 0554820910 so wadwenchire bi fa asemi ho anso betimi afre na wabadwumadie so franchia ne Odo Ntaban na wageme so se metu akomi donchen 0201944485 0554820910 inti yeto aso no na yede atwa afre for na yen topic for the day no sex education. And then ye bisane say eye se ye mano omuntiti mu no ye be kyerɛkyerɛ omu niema efa empaso agudie hu na se nso eye a emfie sen no omu di a eye the right age e wo say ye educate ye mano on sex. Mr. Abi Mami yeah say ye can sex our Ghana ani abibire mu a ne de ba enkola setre mu a wabo musu because ye mpese ye be kire enkola ye mpenso say enkola kra ebe say see ne course but one mistake I hear and say enkola ye omo very curious obisa ne ho kra say me na me kra ye den na me buy me ma me papa de bia ye kwada omo kwa bi omo da fa na ye nkola de nya ye pa na omo sekete wo ha na bi ikola ye nipa bi oho omo ye very curious and everything okay my bad boy wo 8 years ana na makola ba ko ebo game wo phone so obisa ne say game na wo bo no bet na wo twa na de no benye film no ka ya so benye ska film no say bi say I to mo etwa bet na o mo nye ska no ka kire say an odi obenye ska no say bi say okay so o mo nye ska dia adentina e pon adwuma na e be fi o mo nye ska wo me ho that question na ba bi say no because say utwa bet na say wo nye ska dia adentina no say nye ska o me papa ho because when nye ska ni bi dia so wo bi dada you see intimi ohana makwala be ka kire say
yeah, yes, or your judge, pardon, there was some corner anymore. I do the bail because question will be said, he can answer it. Because when you scan there, then I didn't. So, into Kola, I'm very curious. And you know, and them we dear. Say TV so, phone so, are therefore, and we are no assessor. Into no a good. Say, your name Kolano, you better educate more about sex. When you are come to the age, you need particular age. Make us say age with you because depending on a Kolano, in Colombia are very smart. By age 2-3 no, you no, a bear on one. A Colombians people way back to best at 12 years, still not naive. Into your parents and I say we are proactive. Now, Obano. The questions are obisa, senior or active. So on. Into no, obe starting with level BR or one, anything here. As I said, we educating. You find say a buy wa when you be say 4 or 5 years, and they say a colony be 4 or 5 years, especially or more. Average home, make us say it's former, but average home your baby at least it means you need 3 times. Colano bed in beer and none is also cotton at your brand new it. Say you know, a color or say 4 or 5 years no. Now say ni body no. Ebro ni age now when you know so do bon say was start to say bia obobonu for ebinu ha or hefs anyway say that's the time no and the man who say no unufu eni who can so be attach unufu eni who can say teacher ni bi put in and so to those basic things no say these places are no go areas obi nya ya osape ubefia as I said or report and only at the first stage odema no enti along the line no we want to know about baby say say mommy or daddy identity na see mo bi so menufu mu or especially the opposite sex no we gina and also so no educating the reason why ntia so be so menufu mu po and say the opposite sex no enti gradually to age bi a won bedu bia no any ne say say den o kire wo mo because whether you like it or yes which no one kire no okwa abontin a obeti Anna, say one said the correct thing and that will come on wrong information. No correct. Yeah, time they na ye common pa they say yes who see so. Na say one have sex, especially so ye be man no. Na when you be say 18 dey just obey jimi. Na a man cry there na just say nye cry. So when you call SS ba so be break virginity dia. And you just say upia so na for no mo na mo cry. It me say that serewa sa dey thing just say wa call SS aba. Break virginity. Wa bomusu. So but say parent no who were educated ubana mo who say oh this is it, this is that. Because a Colombia role model number 1 any parents. And the information I would be man no or trust this information than anything else. And you know say oh nyini nyina no na who educated no. And I think say very necessary. And you start it as soon as ube who say ubano was started a bisa questions be out proactive to sex aspect no. Now what taking that opportunity no. Now oh church no from state to tama onwa benya from 16 they say 18 they are channel from 16 no ja wan kasa start your investigations into 16 no say obana say obebisa obebia then as I say unya daje na o church ni mu very well this that and any who can say as I say we are this thing at this time. Joe, Mr. AB, yeda say ye pa ebusuafo Odo Ntaban dwumedi eno wasoguso awuti ewa hinkan 93.3 FM. Ye streaming live ewo Facebook okwo na wa mame Odo Ntaban na mabodin na majewo so ewa hase na wa share na wo bi nso a benefit ye WhatsApp ni SMS line nso 0594841044 0594841044 asema Mr. AB kan yi me kai say me nkwala no se me kunu e wa around a me de ne ko me bedroom omo nso wo mo dem na afi edu time bia na ju bia se me sorry bia je se me kwhwe omo me sorry bia je se me kwhwe omo te ba se papa ni around a na mama omo aba me dem mo se de owo 4 years no observe ya nti ni papa ba obi sam se mommy
Why is it that when daddy comes, you let us go into our room? When daddy go, then you tell us to come back to our room. Well, see, like omo yeah, very observant. Said Mr. A.B. Kano, one peninu so bisa me asembi some time ago. Na me ya na me yi mattress na to form. On papa ba around and me ye free bedstead ni so na me dey to form. On so bisa me say why is it that when daddy comes you put the mattress on the floor? When you go then you put it on the bed. Well, enti no ebusuafo de yesua no ehun ehia yie pa. Mama Monica. Wo kire wo ba saa eye. Recently ana Madam fo ba akoba onu po SS. Na efi omutim no akra. Omu nurse ayi no. Yeso a taxi driver. No ya no kacha akra nsa wo ko school amede wo ebeko. Ntem se ho ano de no eko. Afida kwam so maniska. Na osi so fan to credit in friend no se den. Takra ne ba epe no bebo ne maame amane. Say brass mesi amame ska. No se osi fa ye den. No se odi maame. No see you what. The next day also ohano obusan se ne maame be kokrum time be na ne maame be kokrum. So ofia mani ehu no pese ode ne kom mo koto ade ma na lady no so ode ne mani ta akọ mo pa it was so hata dia bra na bana oboneto no see eh me maami say mami ma obi ambo me to wase papa esesini na maami say ma obi ambo oto kawanu tu mesa ma uska no ebio takra ni ya rokobo ni maami amana na maami sa me sheda na sika ne de no me ye din sanse me mpese me twe me ba no adwen agina bibi bone so sanse ma andwen bone ama eti ni awuye na se first one scan ade ma no no e wo the reason ti how this scan no e ma no this scan se so munaji usika oyire ba mebo no amane oyire ba pemebo na amane efiru anu so ba mebo na amane woni me ba no usia no kwa busan se te se mama police fo achew obese no enti no ofre me okacha na me kacha se on phone ni makra na me so ya ade pa tembia ne maame e ka kire nso obi so ni mu obi we ya saa de no eye pa mimi so em se me menstrate ya na papa eye se obi so mi mu ni ade a menyim nso mbetumi like I so mbe yimi afi ebusuanim kan huhu bi e kire me enti no saa dwen ni hye metirim se menu bedi agro se den ya me ma ho fa wonsa enkame into do nsa ka me pe me be fia me mbo me maame amane o me papa ba pe me ka a kire no enti last lady ba ko se wa sei obi so mo enka nkire o papa na me se me ka kire no e na unu sa ade enso ye se me ka kire na the next day oba na to chocolate na se bibi no de abre me enti o kan e to chocolate about ya me pare safa ho me home from afa ho ke bibi me ma me de obesa bu eguso se ye den na ukoye ye ode ne nsa e kan wo ha enti me ma me de that is the bad aspect of it enti be ma akwala no afi de o me report grade enti me ma me de me nka ba me papa de onya ba ni otu kwan kura oba meka a kire no nti mi nyiye nam sia ade ana me papa eye me no ekwan bi so no na eye pa ekwan bi so no na eye papa eboa me papa eboa me story ana anti mageka no ye it save my many say akola no she from a good home yes say abu ha go ma meka ya won kwala ni bisa say ofi senior maame no ono wo komo ono wo enti no akola no o confirm wo ni maame no mu ni we say so
na say ya man dem han kola ya o masore fa dia chia case ya man is car o say enu ni nyina ye Mr. Bi home training ya ye kan sa because onu odi 10 years na ye jan ni pa ma no yes say wo kira akwala no man akwala ni hu ba bia wadu say na Mr. Bi kan say ba bia wadu no wo man ni hu ni nsunsu anso ni na ya wadu say oye say ya say na ebeba me ba boy o SS me ba kito SS1 me ya pa me say wo de mo bi fa ne san kwhya wo to me do agija teacher fo ne ade wo school ho wo ye day student enko dormitory ho obi de ne sa koso to na obi uba pebeka e kire me tebu an ma sada me se wo yesi obi hu se wo kodom ho a obi abo to se me nko ho did I come sana me se yesi mu school ho gefo ho o se apam wo and I'm say I don't know who so mo kwache wo so mu ye bi nti o ma pam na me se a se wo hu enti na ni obia ndi sa agro no obi so mu an obo to wo ba pe brana be ka kire me wo ba pe brana be ka kire me ba school enti e ma nkwala ni hu a eye se wo ma ni hu a onim se metie me yakwala Mr. Bi so mi nufu a se be ma so nufu a se no pese ode ye o enti wo kire no bi ode wura dem o ti se sika ode be ma wi a se no pese onya wa obeye o nti akwala o ya akwala papa no onu nso nye hu a obehu se asem no ye ka kire na bi na pese o plus ye no enti no all mouth chance no obekwa akoka nti anu de ye kire nkwala na eye papa ye kire nkwala no be ma rape ni ade kora adoso no etuo etwa na mama ne enwanwa ne se unse first no na ye focus o man so e man so ba sisi an again ne lesbian no ene wo bi kra timi te se nkwala yi school primary ni ayi no wo toto feature na danfo no wo toto fe se o munyina wo class 4 e ma mienu o wo beto ade a che ne saa na o pese o leon into lesbianism na se e kire nkwala no ni nyina se e kire nkwala no se bi se me ka che me ba ise ne nyonko be ma edin sasha na so obo na yisu a o me ka nkire mi eti oba nso ma ni hu se ne nyonko ba ye ni se ya se no pese o kire me kai se me wo primary school na obi sister bi wo em se form 2 o sahi na sa ata ma yi wo dan ha lava yeah na total opposite na lava ho ebi wo ha oye pe no abefa me so dem wo 4 class 4 no de me ko eho osiminyi ni a mepe ade anu so mintimi fa nkofi me di kofi a ye bebu sam se minya wen enti me ya me se ye bebu me osiyi me se da bi ye be obusam se me ni adamfo wo ye area ho me kwa me fa nkoma nipa na nti sa me fa nse me bag mi ma me ma obi ehu nti da ko na me ka kire ye madam ba onu anyi che me kakra na me sa sister is so oboa say no the girls ni bi ko bath house ho ekoye wom ti sa wo jipe obeye wo sa wo jipe obeye wo sa ti do sata me papa na ma na mi hu no na me ka kire papa say sister we say eye pod me ba ayi ha na o se mama na twamu intem intino obeba school ho no aba be won ayi no tem to be se ko eho ekoko won sister no so enani na nyina me hu sister na misuro no enani na nyina me hu na misuro no nti ye man kwala ni hu a me fo se eye papa ye man ni hu a eye pa jo mama Monica me kai se teacher ni baabi na baby am ye adwuma kane no wo bi na me ne no na ewo ho na no kana sembi wa ware de ba osisi enyina se ni kun ne no edi mpaso agro na we so den se ekọ ne mamu wo pe na osuru putting it off ade ne kura akono ne beti akọ bibisa ne sa den wo so osuano ne maame mu de ne kọ boarding school na aduane na ye no ama wo mo no na enye de dining aduane na enye de enti omo head mistress no ne ba no owo baba pani owo BJHS ono no ya no wabefa no na se ne maame ye aduane wo fi a ne de na ebeti ama no na wa ma ne bi na wadi of the money di wi a no de ne nsa ahyehye na sesa wo so de ye na mafi na sibe ye kuro
Tini maame mo ani ba ne omo ho so na kyese aye kura ho bon wo so obre papa enti efiri ho se sex o se den yo obesuro sa de no enti aware kura de aware no obre pa nsana o timi aware nani na nyina wo se ne ku ba ne ho bia na aye problem na de no no so ahyase no wa ma aduane ni ntia aduane na wo de man nti so no so ene e bia efie no ofiri mu no nso se de ye ken wanya efie ni nye enti no nye even in the first place no nye na lady ni eye na kasa onim ye ekoso onim ye ekoso ono de onim se wo get ne penasem enti na out of the school for be be na enti no nko na baba be fa anyway see so ho ana de bi o man aduane di enti no o trust no such a way say oh o ma bibi onye me bibi boni bia anyway see I'm anointing mame yeah that no so new na mi de mi se tete bre no tete ani ne ya first ya ma menum no wo ya ba ya o ma me no be dware ya kosi mfidunum me ma me edwan mi no ko dware pe no afra me ama fa sapo saba ka tete foi nsuo ma me ma me be din ka dware me o dware me wi a na me gina ne nkyɛn ama me mpie no no so dware sa intibra eba se mi bu me nsa no me ma me hu ne ntam ya kwa fom me bana bibia ma ya seta na fere na me na ho enti me be du fie pe na me ka che ma me se me pra ano si me pra wen na me de kire no wanka bibia ankyera me eno akofa ntoma satam na padi na enio akofa ntoma obuka mienu ade ahwene gu masen eno ade mome obi na osimi sha dress mienu me she amachi 4:00 asimi solo yenko dware me ma me ya me sa enti akira me nya abosume esan baaye no afọ ka che me se ma ye bra nyam se ma ene die eno aso ebu nsente ese me ka kire na na hima na ya grow bra anya sa na be me bi din sa kanwa ye betwa wasu in fact me bohu mbuza ma me se esu twa no die wasi abepam efi krome ya awu hu mi biem hu papa biem hu obi abiem ye do be kwa kogire nsuo na chi ne ya pam nte ma me bebo hu a chese na misro kosi se ya go me bra ye nufugu so ahwini gu asen na ye di nsuo wo betena se ne ye di nku boadwo a nkutoi ye be na no obi a di bi fie baba e ma ya no o classmate for na won mu gina so no obi a di nkuto e baba na di ese wiem na anane ni adi asra wani ma be pem mo wra no na me ma ni gengina ni ehue nsuo agu so bon se nsuo na ye dot efru no fu ba na na ye boji so ye na de nyum asom wakwa mfichiro ama noante wakwa mfichiro ama grace wakwa mfichiro enti cha se ye osa na be ma fo a wunchire wia tu firi mu fia afi no ade ho na ya te se ade so bi so ne aden ya suya na nu na chire na ama me sande wa betra se aka chire wo se wonsa na wabu no wunim na be ma fa wo se kim le bosum no bra na ma amaso seni na be yawo wo school be bawo be ma no obekọ no school afenso evia na be ma na be fa no oniska
a de be ma wo nti hweye no amfa be ma timi ma me de hu wura me mu in fact me wie form 4 na me ni boy na me fa bi da enemrei abaya ban ena be ma kwan na le ma me ni na kwa adwaye akodwale enemma ya na aba no kwala na aba no 8 years minima kwala bia yakoti nyadoa e wo dan ble maja akwala gati to 8 years ena obi ni nukun ya kwoti nyadoa ne sisa ni turuba awasane eno so ma memfa o town na memfa madam fo ni bani akwafo mu wa jimi bai ama me ne atinya do ano ni afa kolai edinsi ayi mu ne na etwa bremu ni akoi ya tinya do na ni aso aba ni sister ni kun aso nya do ni bia begu ahyehye ono so apro so de we ansa bra ne de abufu aba le yire so abla kola we wo kwa fa we wo kwa fa no we friva na ni sa dai abla ti akola na sama wa ka kire me akola we wo yimi aye akola we let's bra ya dai akola kito 8 years no bra ni so di nya do anu kogu ahyehye ho na o dan no ho no akwari bia bra na bra na ni to ne mo ni se bia ne ba no da ni sa so na se osi ni chen no enu wa bibi nto no hwa ne ba bodoma no asema akwala 8 years ne ka che bra ni se me ho yo fa na enu se what's this say Jose, me ho ya fa na. Akola 8 years, me ho ya fa na no. Adwin ban na taye chire. Esa opa me ana. Na we se bre ya hye no ho so. Baby I want so kwa wo. Na ahyehye wo no. Wo fa akure ne coordinate na nsa so. Eno afefe na. Na bra ne na aye ana kwa na ebeifo kwala keto 8 years tumi ka kire obi papa obi kunu obi akokura me ho ya fala ena kwala na bana da ne ebeifo wo wonu kura no ya si tutu awaka na wo wono wode na kwala bone no Amo ya siberi wa na sana da so da hospital na hokura ye nurse fo nan koza kura no be pie no anya kura papa kola utumi ka opa me ana me ho ya fa na busie ni beifo nan kola pan omo makwan wo manga so mu firi wa ya se ba no no aprane de obeya nyame anye na duma ni papa mpo no akola keto ebetuma ebrepu ni papa emema na omo fa nkola no bebre nyomo na eye sesa akola we se ti ufia nyame anye wadum na ye bema na ye driver ni a na uta brebla wo hwe abefa sa abofrei ni akoje nti nano dia meka ni se enkola no mo kwan na awofo no ye ntetewe enti tembi akola o makwan na ne ma metete no onya awalepa akola bia opre no wase na ne ma me etete no onyi edul tama de ware ne widia ye so o kona hwe na nantu na hwe na se akola die ya tete no ne kasa nso denso bako ti sabe ma wona mna ko hia sa akola ya tete ne a uni problem na mom ayifo no akokohwedia fo no emaya no maya akokohwedia na prewanyin se no tambia na nyepi ehi neto ayatra trazase eno da ntoma omo makwan ni antitiwe tambia kwala jeletia nyame na dum kwala shirt
no atete no de abo akora no me na say akora bi amehia no so 13 years or 14 years I do the acheche ne ba na akora ne kotem anyway me na ne to ne sensa ne na ne sensa ne to na me say awura nyawa tam na nso ne se me ne so pa se be metumi afa no anyim no awu anka o mfa atale mo akora ne me twen wo wetiko ama ne nansen se fom mpero anyin san hwe de wakwa wie sanka maya na eba no ti awofo asem ne atita me baba me treni na me baba me so da kiss na me dwini ne kwate so emi up to now ne girlfriend ko aya ne tin we university misra no me tunu fo so na fedi akoya dem wonya wie school puma one for ba ofri akisi ba me se kwabena so afu asema hwe ni mama no awo ne dress me hwe na afu ne madwiri enso sa akisi won ma akola bi to man yin se ma mienu bi training no tre na nti de ameka ni se enna no nkola no na emma kwan ina awofo no ye ntete wan akola bi o de da ne maame ni maame adana na no akwani ni ba ko te ho ni maame bada ba yese no miensa no nyame na do benya na akwani na ho no ko akora we ko fanyinse ba tepo nkoso be ma bi ko yinse no no de how ahokyera e de blabusia na sa wali be dem a na koto yemfa mra na de how eba ti de mekani se abata no ye bre ne mo ye besre ye man mofra no e maya no abemo ani do yinsa wa okon school be me bia watata wo no maninti asiasa krachie se wo be ye kracha ma maame a mesu pese me ye Awuraba e ma me maame susu bo me to susu frafra me ne se oba ya utumi so ho se ya wono ye kracha wo so be ye Awuraba afutu a me ma maya ne memu ano no jo mama anointing ye da si ye pa abedwafo nyina akasa ebusuafo Odo Ntaban dwumedie na wasogu so wutie wa hinkan 93.3 FM eso no me wasim bi se bia me pese me de ma abedwafo me se kasa mu no abatan wo se ye kire ye ma abatan wo se ye tete ye ma abatan me akoye adwuma wo kuro bi so pen a saa kuro no mama akola ne nyanya 12 years a owofo ne kura etwen sa akola ne nkopesi kamera enti obi 13 years wote be ma so ne ma minim se wone be ma nete eda sori but onim sa anya hwade echi a obenya kwensi bi de abre no so de adidi enti awofo sa ne nso na eno nso abofra no waye bone ana se owofo no na because owofo ne nim se this stage akola ne kwa nyinsen ebetimi aba but ono ana fo aso ma wakotena bema ho a bema ne nso enye se ebi a bema se bi bema bi o na dwuma bi ya na se obehwe na ebi a trotro mate obehwe na wotwi ayi bi isa abobo ya yi bi ene sa na ma na akola 13 years na wakotena ne so na osori anopa wadware efri ho akọ school minima akola bi a wo dan ha ya ye de na sembre me a ono kura de okoda anajo akola no 15 years okoda na jo anopa na ne maame asoma ne nua keto ase kona ko fra asoma esise wo mra na de ache no medware nko school enti eno ne nso ye ka ne sen me ana me call papa pani ho papa ne ti wunyina afu dwune fita na me kote ne warning say eja wan hwe amema police for ache eya na empempi no ahemafo social welfare any human right for akamia ye say omu office nkwa na omu di omu dwumadi anso nka ye sha ke ni kwan se eba no sa ti me yusu sa opportunity we se omu ntie na nka sa akro ya wuken akwala first obeba second omu de ma hospital ho se age say na onyema muma yasonye den enti na nipa oye ne saa no ye wo punishment bi de mana e de amano ebebo omo aka ne hu say
say dear say na aba ha ba obi an ka hwe ube kra ye be na busua sem na asem asina ne wo fa asina ne hin na ne ye twa so de nim go ase beba sa mama Monica mintwa no obi nso ekaka obesu ekyese enana nkase nani poti ehu ope odo na ope no emla ne kire na ne se akwala ne de sabe una ye de na fa wo so wa na ba o inti yameka kosini se wo wa akiri na wo so be kwa take control bia na enana dwene eno dia ne nyepa wo be kwa third person na make se yema awofo ni hu se akwala ne your mind no edia so what you say oman be na mo kan ho ase oman Ghana yetimu ye oman yetimu ye ni maame be ka kire wo se ne ho kire no no yetimu ye se ni maame ni bia be ka kire se ontumi hwa no dabi na omapani be ba be hwa wo fra no dabi so won se ye ma bibi sa wo yo hima wo kromu na hu sa wo manfo se e ho ha ayi ma afọ ne ade ni bi di ma ayi fo mo omuma ni Cape Coast road ohima ne de ne nan si form se nkwala no ase eyi ebi pregnancy o mo recording o de ne nan si form ma em sa afeso yin obedi adanse e sa mpa sa de no mo ye na ma eso ate enti so mo hwe sa ne ma na ka se jayo eso ate eso be kwa so ate atensa it can just minimize something small hey baby eso be kwa ebeti o woni mo ba te bi onu kra no opia kwala no sure o enye possible he mama ene kra oni se mra ba se akwala anyema ye ma ne kwan na onkotwo bi the board ye hye ne ya ma na anyem nso your society are wo ene na wa no gegerege society no enye ye because of human rights because first no se unam abo kwan hu ha by 8 o'clock na se hu akola utimi chiri kina nchan no pam no kofi ubu no mpo twa ne ma sa na who dare you hey se wo kwa hu se wo akola wo be se 12-13 years you are afraid taxi driver bi gina kwan hu ha usuro no akobo no ade o ma me de be ba be ye wo no eya wo ba se wo sorry adopa no wo ma ne ba re chop mo dia hey kwan ya ne ba no fa so didi no wo ko si hu kwan hey o chira no unim ma no iti ka se akola 8 years bi sa papa de se o ade me ho ya ofa na oh me say enya anansesem no otu ye ko boga ye first ya you could do ye no ana me name nkola na se wo ye kokrum because site na ye ejuma na aduane ni ho bibie ni ho nti no say ye make ya provisions ni we say nyina na me name akola ba me fa ka se ye kokrum akwa ko di dwan ti me ba ye no na omu ho no ba ko mom friend and lord almost re na de omo so aba benya ge e wa ahasi aba benya ge etu o maka na almost re na me forget it enti the next day no yo ha kwala kete bi o ma ba bia ye juma no ana almost started lord again abo me ko ha enti yes na o kan kura wenyi akara be se serious access apete no be so say ah na ye dey no mo say the girl no mo say na no mo kokrom no mo ba no omo ba ko na post ko mo shi ana ko na ji opero o hello say my boy wa we nyinala enkwala aba me say be 1 month you see the faka a me di kofie e na akwala bitim abayiwa fefefefe na abeje di sabayiwa ne maame asra no asemu ese ade ena odi legacy bi kitua bi atwetwe ne so o ya so na nya be 9 years or 8 years ena otika anim eti bra ni du ni fie junction so no ena oso wai me de maame ni ko ni fie ntisi na kofie me nko kosi maame ne bra ansana wa besimi obi a so wo yire ne me no e na ha na wusi me na me say enyem na mbefa drop in no abewale wu ka ho si fom se mi sia efira ko hu me enfra me bi enka nchem se wo yire ni me bio e na me say ai si e no si ye ntia kwam kata driver say hwe
akwala yi onya akwala o so what asem o ka kire wo no wo ya no wo yere nti no ode ato ni tirim sakake ewu sa ne yere no ni kun no nti ni kwan so obre at ni age ni wanya driver nti ese okosi no ni fie ano no se ma me da grompo na me se ni sa agro no ni sa agro na obejejo ofa na no webu no wafa ni mpo dada mama obetimi di asamato oso obetimi osema me da ase akwala sei etimi abio ano sai yi ene mi si wa ha fina kwa mfrɛ me sɛ oyire nkwala na aba no ahometi o mama na awufo ne ka ho at over age waboniti wapɔ ne ho ɛde na wo kyerɛ akwala no ntali omudi ma na ni sister bi me hwɛ na sɛ wo hyɛ ayi ni fom stretch na enu de wo protect no ento aso bi enye na yire nipa no abe ba se wo po akola ho ede na wo kire no na onu so obi duri ne balani nton wo po ne ho omo ye ni nyina mama na no mi hu sister bi mu a ye be wo no ebinum num aduro seche we so be wo akola no wa ye broni ene wo ho e wo ye funum na ye nya mu no mpo no ene emema no so te ho otwen wo the problem is ye ho wi asim ha nyina no e the so called human right ye di ba wi asim ha si aye refi say ba bi obi right no epem na ho no bi so di he dey so too much ana parenting ababa ye burden e wo society mu such a way say mami na kasa na no ye ho nyo hwe corona wo ka no the problem na wo ho dey say one mami no onu wenye kunu papa bi anware no no akwala na nkasa so be face the same problem sa ana it will continue because of say the young girl no anya good parenting it by 12-13 years no onu so yin say awo enti no sa akwala no no wo no hwe papa be no ba be hwe sa akwala no sa enti sa akwala no de onu be start child labor at the age of 8 because of say mama no by 3 years no 3 years no kra dem makado 1 year as so jakola nto ne maame so no sa kopa be ma for oda sa be ma ne so enti akola ne nana no na ye den hwe akola no oda bi wa pa nana no so no by 8 years no ono kasa na ho de ya ono so ago so oda bi wa pa akola na ye den wa stress it down so the poverty rate in that particular area no a bet was so consistent to consistent me say efie enti no this is where the krono amubisa ya mibisa mo say krobe mu asem na mo ka no so manya impanifo ehwe o man no so no o madwen eye ejuma dia ehho na social security any human right activities gender ministry so omo ye den omo ye ejuma wo ho no ehho na say policies ye den the policies should be possible say this is how it's supposed to be nti akola no say we ntimi ahwe no mpo na ye be fa na ko social welfare na social welfare akwa hwe no omanya ye timu ha yi no politicians na the ombedi mpo no eye omo de nyane na social welfare be men na ntimi nje ubeji di say ntimi nje ye timu ha no se o ka se omo ntimi nje ubeji di say and say officer no enke ya ka say wonyima fabulous records of street children no table na muari table no onu akasa ni pe bo so mesu no maaye to ayesi be ye den wetimi aye adwuma papa ahometi o civic education social welfare sa ade we nso no meti afidie so na meka Ghana ha no a stupid and am I a problem nasty such a way say so better civic education let just say about election sa omo chere that's all that is all what they do sa nothing na me nua be ma enti your mind na akasa na no hwe ade ba ko ne say want to bo abeka na yenka wa hwa dey topic na akoya politics ndi no yeah politics but adwen kire kakra ade bi on mo nso a say enka ni kwa se epie o se nkola adwen sane na bla waka no nkola mo adwen akola bi na adwen mu ha ata se omo no mo ndwen akola bi enu a odwen be 30 minutes dabi odi agona de be boni sakura still no di sisi until se be boni sa that is it akola bi enu a odwen se peni mu be fa se ka se wo do no wo dwen se be ya nya den
entwa na because wo adwen bone ayo timu ma nti wo do no suro wo do no suro se sika betwa wo akora ne so ade na olisisi no se ebe pra no ebe yede no onim odi agro onim se ne se ode ato ede boba ebosu obe pra enso no se mo no na nye onye agi a onyai onim hwe enti se wotumi kase onyima fabulous school enti ama enkwala na ho me ge ba ko bia ne wodwom ye ne maame na wodwom wa wo ba ko ne maame agi na ho hwe no still onafie na no ne maame kan a on ne maame ko ka cha ne maame sa onyim kura odbe ko school because when you reach mo say awonyima atimi ko school enti sa topic we me chese me bomi pa me bomi fa esuro bi sa akora no mu se efri na akoi se wonyima enfensi school ha ana se wonyima oba tantu mi ka cho ba se wonyima me mfe hura me dem ha akora no obesuro because me ma me no the pu me sister pa was say atam na concert no any dance concert ba pa na me sister mo awi o mo no mo de ntoma akogugu baabi no mo foka no mu duwa no mo ayi ne pu na me ma me akogere lokwa mo no to ma ne ka no e kwa na wo no meri so akona kokoyin sen ya emfe ma me fia wo ko na kokoyin sen obra pa ho a emfe si me fia me twa wesu me fia nti ma me ba kaka se di kan na chia na wa se aba me sister concert no ma mo mpon no ya den no obetete no be bonto kwem ogre grace bm no wanya cruise bi aka no ma nanti free amla concert na se we free wo aba se be ya unse concert no mo pon afemfam bo se we nu we fam ba ho nam dia me ma me aka che ni ntino o suro so ba ma mo pon na ma ya na mo koru no atitirede na afemfam ba ho ni dia ni se mefa wo na me ya fa wo na bi akwanyem nti dia me ma me ka kire ni ntino o suro ama mo pon no abeda ne se o ka kire ni se go ahead sister akole boduku na chanity na wan kan jen so yin to na se miem fa boni ya de bi od be boniti nti sa mi we se na abeto ne de sister ama ye mane se wa enna no wan fa boso amwase na se akonchi na obe yo se dua bi na luti be kwa bomo no bompa ya je oba bi donyame asai ye wo instances akwala wo be ye JHS1 etimi ne madam behia omunyina omo ba postnatal omunyina ba postnatal o she uniform o na ne babo ne bo na ne madam so de ehye nechi da na ebi be crashe wo baby ame wo sa obi e wo say hurry up and come on we have a class na me re kura baby ayi na we asna kodu no akola ne nyema o famre school no see it get a positive and negative side of it. Yes. So because of say oni be man yin say but ye be ma abai wa na school be man no ebe ko school etimi akọ university and the sad aspect of it ni say owie the second no yin say girl na o jai school no e ye class ni into on peno see our graduate and no more consider say okay if it that's the case there say girl ni nyim kra na ye ma no so opportunity ni say betimi abe school no or be school no na or ba ni say so say on say enkwala bi o ha like say ye can out of curiosity and ignorance anodiko nyin say ye but if ye no say ye fear parenting no eye ejuma ma me no ene say friends saying baby mommy baby daddy I don't tell us most of the young girls now what tertiary institutions is here no having not be that opportunity and come into me and do her because of say okonyin say or SS time no but you have an opportunity say oh say see the ni bia banti no wa wo kra na ye de be ball kokko and those the serious one no after so wo back no she learned her lesson obehwe mu akọ school no ewie aba be somebody to the extent say omo no obenya position he no more regard man because we who say me man ya dey say e dey ni eden eto omo so enti no obefa na ejuma seriously say ejuma no
and then ba after when you baba ko e no wo wan wo and funny who biom oh so they were able to carry the letter to the top but say oba in the DSS level ne dia I mean I guess na you obedi no no eyetin oh if you see problem ni bi wo ha a societal problem area na kasana no community na juma ben na wo ho ana nipa na wo ho no ma yesa juma no you see se obi benye aduane edi anopa ne anwumre no efia bi wo ha din wo din ya ha yukura wo dan ha krai wo ha pa so wo ho enti no akola office afie no mo na the neighbor no bibi wo ho kakra bi na we say uye din nti ama efie bi o ma enkwala egufie orum no apopi le totra ne yefun cheko le totra ne yefun chako entale eshawa mo no overload sane papa dio sane wafa dio se busua pani bi dina sane maami akwaje hye no untumi hu ene dane se le bi number bi atwade no enkwala mienu ka abo mo so be abo ne efra wo mo yefra omo ni nam kwan mu kom kra de wo mo ene efra mo le busa se omo ni maame omo jina ka ba na bon kwale so aben na utumu se enkwala no efri ba ku em se metuna ka se jama omo nyaanya wan ya ne ya po omo bra ma wan de mimi hunu no efisa tale hye enkwala no enu omo na tabo no nkasa de aya omo kwala ne de nam no mpabo akura mi so omo hye be 20 years ni no omo na ntina papa na enkwala ngito no aye pune so omo nam hiyo so hin omo nam o onse ye kan no na ye hwe se awofo se de ye betete ye ma se de ye be on be kasa but ade ba kon so ne say me de esuno bi agidie nanso empepi no mekwa asori we ye se ma ye family planning wa wonim se efie nye wa wo aboso 9 enkwala no bia pe wo ne nsem ne e wo pe na wo ye wo so obitimi ka se eyida no ma me bi ode ne baba ayaresa bia na kole ya de no ama na yare a chesa wontina fie echi sa mekwa kodu fie bi wa 8:30 na afi no wo be fie abeda oba bemu wa sei koshema 8:30 no be fie beda e na ba time wo pon store no na wo pon dwom no wo ba na wo ni ho no dan na wo ye o ka kora wonte tu sa kole ya yare a che ne ha ya chese ne baby ya ne ya anka ene nsuo ye to so nse ne nsuo na mframa wo mpa kola ba yeses o ma roro mo mpa bo no mde o mo nsa ahyehyem no mu drimika na mu nsuo yi so hwe ye kas ne na misi ne ntin kola mu awfo wen ena sister ne beka sa do mu maame mu tidwom o mu nim san kola ne mpo ne nam ha o mo ni kire o town amoko omo ko nsuo tete ko mo nyina ba bi mpo omo nyina on be fe omo namu na mso be kwa kodo na maami nu awo ena be de se mo nyina ha be fo mama ade ba ko ne se eni kwan se ye ma adwuma ne hia ye nsu bebre chen emmofra no enkwala ne bi nsu ye enkwala pone enkwala na so ye wodi na tra no esi full stop amana no no so na we see man no enti enkwala na so ye den se den penny ni wodi penny unem bibi enti no it's up to you the parent say we be make sure say we control enkwala set rules wo ho me bana me beto se woni ho ase de o de be hye na se no de American enkwala miene ne de omo de yanto opafio maami ni ko jom enkwala miene de omo abo omo adwe omo didi but at least no ese se obi wo fia obemo bibi ta sa akola ketewa no ni sukukom ni we say we are great to it say ejom no say wa kwa omu ndididie so omo but mostly no ye be ko ejom no apre aye dwapade but edwapade na ye be ye no it run to vain because ye dwapade say ye de ye eja ye ma ye banada ni kobolo to the extent say otrefie kra na ne ho nto no edidu no de ho akobo drag for wa start ye kopi wa start ye we asem sika na okopa ni dwapade na okopa ni na maso akofa semamba school bi wo ahame modi na mama edura no pa na me kwa adwuma na me dru junction bi amofra ni bi tai gina na me hwe ntade e hyehye nkwala na me wura ho said Mr. ABD kan ne nkwala na eba no omo ye well built
enam fertilizer ne sa ne manema na hwa akola ketwa be eti eso hwe na nentu ne to na hwe ni ka ne maame de ahye na chese akola esi chese etra ne mai ayi mu kakra bi na top ehye no na akola hu nyina eguo etira wabɔ asi akola pampam ne mpabo ehye no ne sire hu nyina eguo kosi fom na akola le ni ebue na obeye sa ma oba adai so what you say awofo a wopɛ no or in the name of modification so wo kire no obeye sa enti onye oni problem me to me ma boy si me ni ho koyi utiba na oba koyi style bia ni amesa ne wakɔ ti boy ni my warning ne say me fie ho sa star no yempe ebi ndi ho enti okɔ na nkwala ne ka cross mo maame ode mo beba nti mo maame nyi no ne opɛ no no epreku enti ade we ade eda ho a omo wo ss omo nim so mo koyi tre ni ba na enye ne amepa ombesan akɔ ene maya benyina nkwala nketwa ne etwa mu tireta na mi hu na me buafua ede be ni ye duo mu bedwom ne ye gba na nkwala yi kam 2-3 years mesimia me nana me ba o se dem ya atum until when you're 15 years no what of a kind of a thing na maame na nkase mu kura etwa bi di bi atum maame panimu no no atwa de mesimia me nana me nana okoski efe anyway me ba no titi sa biti ti me ye fata me na no na unsu be yi anu na be fata o mesimia nana o be ya be frame o shedem se school no onko me odwom no me discuss to no man da koto chacha na me study hu ya na me ko school me ko hu se na eko e wa na man na process for ma mienu se omunya no adwuma ma me lolo kwa no eno mo obu nkotodwe no mo de abo mienu ba ko da so mutu wonu ani se kokom ni na kokom wo so grandma jim se me bletu ba until say wa dream be den ebe resetting ebe sisa ti yawo sikala mi yi sikala me sense si say ya na be dia wan ka se control self me ti se wa bre wo hunhum ne hona mafema na afema mo eja o se be bu anu aka se school no meko me ja koleisa ana beautiful man ka chere say yan eduda ye beba ho e blanda e be school ukuada ye beba ye wada ye beba efiada ye beba meme na ba behwe so wodam kwasi ada ba behwe so akwa asore eduda na san start school ye be ye ho adwuma busomiensa say emema bebre nsu ja enkwala ne hwe no eto ema me say enti se wo ba no ma wapon adwuma wo de ye nkasa wo ye be ma mempie debi week ni nyina fa bi a 3 days bi fa pie na opia kwa hin oh say no okoginani ewe hin koginani obepie club ni ade fridge mu etwe o ma ofia etira fa 2 days bi na opon adwuma na brantam na fa ba behwe se check nkwala na nkwala no sa nkwala no e fa nsuro papafo no unso papa bi okra omowo ba se no be han nani ahwe ye man de be dede ba ma bi betimi atena ho ahan nani ahwe ne ba na ne ba no ho e wo so nti anse no be boda no be he be han nani eye by nature nyame obo ni wi asem no sa no bo no sakola de se so e den osuro ne papa enti no o han nani ni impo a se papa na pon adwuma a u be fie no ubo agoa ba bi obi atibia so set upright because obi anim say yes judge na e ba no enti no ese so obi aye den eye the right eso papa bi obi a be 2 days kura na o ma so obi kura wa adano eyi lady bia na o kana se mo se ni kunu one ne ma no se ne ma na ye mema 3 ena em se o se panini wo 12 years 10 years and 8 years na omo papa ne nkwala na ye free ya to the extent say omo friend by ni name omo friend da te se nke bia kojo omo friend jojo jojo na no mo friend no ni omo ayi edi agro like the way on nkwala na ye nti nkwala ni suro bia ma papa no ono nso oye oba ne nso tia nkwala na ye problem ana akosoa nti nkwala ndi homework bakora no oba ne ka say omonye eno papa no nso a won ka say omonye nti da bi omko school omo di book saa na ye de eko ena teacher ba ko complain e kire no nti o se panin no nketo amienu no de omo ba nkoye no mo akoye panin de obeka ka
ti da ko na ne papa ne ni ho na chese wo hu na papa ne ba na akwala ne ka che papa ne say ne ma mi say no waye na papa ne say ne yere na mpa akwala ne chewa onu nso onkasa ne ye ne ho bi Ansem si synchro for fear ankasa. Wanya dan a. Ompa ne ba ne chew. Me mpa ne chew. Enti mema ne bi ankasa nso ye problem. Esen kokotu ba. Mesi mi die ya make. Me mpa wo chon na pa wo church na. Ne mo makura no de ade so be sue me. Ennei oda kiss. Wan to school no mu biem. Enti na me tu no foka cha ne say so wie na me wu ya ne first pay. Eya me dia. Ma bre. Le first pay ya me dia. Abelewa mi fe twemenu. Obebro ni ama kesi asen first pay no. First pay ni dey say so. Wo you no ya cha fe ni ya ba betu. Ghana dey aketu akra dey. In fact, me man dey o hawo ni bi so asa egu man so. Ye be ye chop money. Asan so ahwefie. Akwala no nya bawi a eno ano. Oh, Mr. B, eye mema bebre problem. Mon sakra me man mon sakra wate. Na mre na ben. Mo kan dey me ne mo ya atwa. Ene sika na akodi mansamo. Lebe ni kwa adwuma wonye sika. Odwuma yani ni pay ema. Emeni atonie ma sika yate so ati ya jilo aji. Uwe nso a enkwala nso hwe nso a. Enkwala nso hwe edu anajo so a wo se hange wonai. Apafo no more responsibility so much. Very bad. Some few things be about society more. People become addicted to it such a way say your papa for her so your point you no be do fie say kill or come maybe a soccer bet because and the game be or her as I say okokohwe you will say in the olden days need there no more transport or more point you man one bottle but in the long run if fast one be pan and na ubenya and sample unnecessary eka o man so be ko wayward that is it they will say you see the best way to be the parenting anything can we fear to my ban na o ma wo nchen na we new opportunity say we control enkola no ni we say enti no enkola ye ni pe bia always know they want a shoulder to cry on it enti akola ne ye bone na say ne ma me bo no pe odwane akọ ne papa ho sine e be ya ne papa be ke say me fi mommy bo mommy ama o na ni tiri ada o papa bo ne pe odwane akọ mommy ho na mommy akrokro no me fi daddy me totofi ama o na ni tiri ada so eti enkola no anytime bia they need the two parents no to become what you people want them to be but le bia ba ko e won say ahokyere aba so say me say na no sister bi ya de na me fantu abedwafo ani so ya bone a ne kunpu adwuma obeko fi no nkofi be bia meto ade no brothers two bi ho omo butan no omo atampapai akwese bia ba sikese no botomi na papa de to ma won no no mo yi na mama anointing wo se omo atam no omo na tam no sanya evande focasa watam ono di wo mo ena dako obuwi a no mo ne kwa o mu du ni gate na no pe no mo eja no ho se na wadu no fie kwa na se true cruise amaskata until last week na ne yere se obo modia no mo ko wi bia mo di du o mo ja no won mo na su ba ko na sum huwam no de ba ko so ama ne kun huwam na ba ko ne di tu odiem lika afa ba ko na abo no okwa bonu bi ana oba ne se okoko yi de wa be so ante so be bonu bi wodi be bone pra no to owie na okofa nso ba ka ba ko nukun afom ho oda ho so collapse o hemle o hwie de gu ni so ana ba ko de ham sa de achi ababo ga no so de FM tina fa ka ba me yoda fom we no da to point na uko wufi a we ebesi ade ate ye ya ji school fees aseska no ba ma obonsa ya ji school fees ene anka fa ba ma open asema me kan ada o sesi a amodi but your bones are no be bones are from there okodi no ba wu I give you a gentle o ji school fees kawan
That's all if you are American. Nti na chese. Bo na sumo ye bone na so anya bone. Eni ko se nkobo. De ya me ya ne say sa suban we nyina ye ka ho asem ye kan tete papa enom nsa maame nso sori okwayi ase a wakɔwi bi yi papa ekotwa loto papa ekwa ne nyina nkwala na ishow na po de suma nkwala no obi asuma kwa to nsa bela obi de suma nkwala na akwala ne ka hwe 90% of nipa enom nsa no eye ne usano na early exposure o ka suma nkwala no I for instance many fear na papa tonsa many fear me who say oh say no na me papa tonsa but me papa no tonsa no me who say me papa no monsa no bi da enti me papa ma mema so ye mpeni fie so ni obe who say one no monsa ya ne one no bi a to abaako na che say no occasion enu mpo no hardly but so because a million no bi apon adwuma se ekono monsa anyway say me started tonsa no we GHS2 and me started to petition but because of the brain who say me papa no be that intino am so say come no be mpo so papa e bad pa to a nigga I say the niate oni say e so ka mu busa no sa de ro no to man crofo no ye oni say nye o se sa ne ma ni na asemo ade a ha ye be ma po adwuma kofie se kona ko ton san bra no o se kona na curious enti oba okwan so a ka hwe de na me papa no no da bia o ma me ko kakra me say o ka hwe guy ba ko no o ka te so no mo sere no akọ say so odi egu because the papa ni limit na ese san edu no so no kakra na short into no odu kakra na no ehwie so kakra egu next time be study ni nyina na wo sua wo do tambi no na akola no aye leto dikotwa mame dikoto o me try ono yi ni number ono so twa o man single 118 no so twa 2014 so we sa niam na eni uka so uma ehu debi so peka example say we single mother na oho na omanya from be say 10 years no ni guy be call out eni uka say oma no o boyfriend debi adebi ono mo a yensua very bad you see unkanti obasa koton sama me mistake no na oni obaba oho na o boyfriend about nchen oni no ho ni we say by the time akwala no menya 13-14 years afa utia na enye ye na wo menti ha na o boy baba sin ko enya de panka wo ye enti onye we say one day oba no the attitude or the bachelor one crofo animu no o be regret your life untimi kan asem crofo eno kan wo bi ena me ja wale a me antumi amfa be ma biom no eche se me nja me mane ho e ma ho ade a chankwara no bebusa me se na ma okọ ena se be mane so be no be da me dem ho no mo a in fact nkwara no mo ani fry mo nya ni frafo ena enyo mo papa tisi we pie no okọ you keep it when the man is coming forward so be worry why you so baba be worry okay enkwala ni president na empranche we ba now dem more omuma that man not the maximum respect say omunim say this is the new father okay especially say enkwala na below 10 years and the only problem by the time omuni ne better be say 4-5 years no oma adopt no te say on papa na say oh man no and you know from that time go on the money problem you say stepchild or stepmother anyway say no you sit down as a family anyway say but they're so stupid in it ni say am I one like 10-15 years no who say guy ni bahwa on be show facial expression bi ama o ma me no who say they are not comfortable okay na ma me no sa ka ten se kwasi asem kwa mo se kwasi ampani no odwan ja mo ho no mo ni kwa ya fa so ne hwe mo na omo da single room mo se kola ne tena abontia kwesi asem tantan se na no anti na de be oba no ma 8 omo ni da single room na wo kofa wo boy be hwe nkwala on ne be ma ne so na da single room o nyina ba ye nkwala abone ebusuafo yegusua a yedi edwumai na efutusem ene ensem papa a ehia se wote
na wankasa nso wode ehye wa o marital life ne mu enkuran ene eguso a ye ka ewa ha no ye ma ye mofra no enhia ye yie pa na wona ne ye ndaache ye jeja wo mo basabasa ebe wie echi ne bekwa aba beto yen ene obete so obi atwitwa ne maame sekan ne maame na ama na anye yi ono apempem so kwa akwa yan roba ye jeli ne 10 years afi ye yi ne free jail no ba ne maame na otin be no kodwitwa ne sekan ne maame na anhwe ne yi na wama na yes anti ema ye ni na wo ne ema ye ni enko ye ma no ehu ye wie mofra ne de no quickly no Mr. Ebi wakoye be men mi bisa say na aye binom say etwe bi edesin bi eye nokre nso say azo bi ayazo enya nokre yes yo yeah azo bi ayazo abaso enya nokre eba na say ne ma ne basa Mr. Ebi etwa nyina ntimi enye pe because a man e cry no the carrier no enyina no enye den enye pe but se need there anyway say no individualities so se me be me etwa bi a me medi a enye me de no be ma foforo be di ono so be den e be ne de enti no I think say e de ni gina individual no eso eno senior sex no ebe kono no ana e kire say we ye de ana say we enye de but say ebe ka say ni nyina ye pe ni de enye no kure because of senior kotie nyina enye pe no senior ubedi no ena ema no eye de it means eye pe ba wa hu ni dia ena enye de ma there so na enye pe o yes yo no kure ba akope eh obi o say Mami Monica de na nka maid etimiji madam yo eku na say saa maid ni de na de sen de madam Mami Monica adia no etimiji papa bi yire adia no so se ni musini tutu a eye hohoro ebia na ni musino madam anointing ya nu ne musini tutu de na say ya use ama wabre obu onso enyisu yo so wantumi apuru ni ye na musini tutu ye amo mo se na sini bebre de no bla na no me ne da be ni be di nkomo a mesiri ya na odi metwam ba bi a o se misi omo mo se na si wo o mo bonkum ni nifa no wantumi huru ho no mu ni ye because adina efufunto amienu side and side won inti osa halin so ne ko a wudi we no ekwanam ho no mu efina fitana pa wanantia kodu anwumre infifina ko twitwi ko batei na ho no mu de na ko side and side onti osa unya ya na we be ube mu na side and side no wudi we ni betwi ha na de anso atwi ha ansa no aba ekoso ekuma no no na fa ya neat ayesi na make nesi ekwa wo ukuro mu hinani na obe da na de atwi ho ebetiti enti odin so no bu ani mu ofa ho no mu a no ajai na stre ho ato enti no na nyade enti so akase oh no di me ko mi but like senior mate see a common scientifically liquid a we atwa ni mu no obroni fra bibi capillarity depending on say the thickness na capillarity I think say senior the thickness no yeah blood flow no so because of say obi ade enye the same thing into no e be the same oh that is it that one there for real etwa bi the same etwa bi but ni nyina mu no senior me ka no many oba we have affairs to me no eno enye me de but eno just say nika ni nya de obi fufuro so be ba no so be ye den eno no sana etie se metima anointing de na se a etwe ni bi nso wo enwo da yeah but etwe na nkasa na say yeah se obi nya infection one treating ye so obi kura so ha onim so wanya infection yes. obi ha onim that is it
And I'm patcho said the Quatio Eguma Horono. Sapepe the Canon so ebi mutre, ebi son, ebi son. Exactly. A teacher say will be an in as a So senior size etie. Na be den obe kwa warrior we hu say metwe emusu ntimi hia kote a eso se metwe na ewurem. Na okofa de eso e. Miss bi eni ho odi be hu. Na moyi ni so ebi kwa. Bi o ha ye de eden. Moyi na ebi wa kwa panti se nyame ayi wadom. Na de akwa na akofa aya asepo na benya. Ebi akwa nkasa. So for me kai my god. Papa be dia me hu ya odwon so. Tese se. Hey, na weni ko ye de. Akwa pa o. Ala tani be si o. Akwa se kokwo so. Ati. Oh my god. Enti no na say ye ka ne saa de a na che say ebe ya homete kakra. Because obi wo ho a ye wo bi ko ho mfa be madaba naturally. That is it. Na seso. Because obi wo ho a ne first baby ono abewo a baby ni weigh be 3 kilos obewo obi so wo ho a ne first baby 2.4 ye bete no ye be ma na episiotomy. You see senior here. Enti ebi mu ho kwan sa. Na ne ho kwan sa yi na say so si bia ne nan ewurem. And nothing when it become to marriage, very dicey. So, say you're kind scientifically, then best you test the man at least 1 or 2, and the moral and Christianity, so no, and no, you're right. So therefore, it come to the skill. So, entino, anka niame nyina ko ye dia, sanka we a virgin. Ana me ye virgin now. Obi any experience. Obi anya bi da. Enti ni e be kwa kwato no. Eno na ye first experience. Eno na ye de. So on say na ye. Enti no na ka the best thing na say obi abe asemi. Na nka wa ye den. Wa ware. Because uni experience mini experience here. Inexperience for ye share ni there. Obi a champion. Enti montem tete ayati. So but the situation whereby say Bray, you know a player. 80 no or no already no all the sizes ni nyina no waso ahwe ana ni super bonding no baby antra ni ho ana ewo mu ano no ase massacre enti this time there me kwa ware okwa saw them na sister tonyom sister a nice girl so who into ahwe the popularity in the church no ana the ware no okofie so no hu say there be size wey the anya size ananka me den me fit into it. That is what the problem is. Sister so no say me I use what I have to get what I want. Enti no bo modia ni eja emerenti ya bibi wo musem kakre ya no mde hwe no university e hwie ye ana o munyina so aware dada ana no some person be second wife. Therefore ni trinye ana fish ekoshia no so fish so obi a ono no kana ho den no intermediate but essence sister no bi po a no enya brantie bi a ono week akra because we for the oye den a obekọ long journey that one dey we for the I salute them for that we den a obekọ long journey enti wa be ya 10 minutes no can receiving too much because scientifically no I think within 5 minutes is normal enti so within 1 to 2 minutes honey dia we are there sister enya minutes na wo ho and no there are the problems about whereby say most of the ladies know waware guy na owo sika oba be ware no but na the former boyfriend no or no there when it come to sex affects her yeah okay o mani nya ni orgasm all right but guy no ni sika and a parent no so person ware obi o wa nu onyam e be ma family no enu onyam enti no waware people no all right na so uye den obekọ the former boyfriend no because na on ma ne boy no former boy no we no oye no on kire new one there be na kote na na so na size no new one be here with me just size ko ne na me share yi bi wo say na microphone so mutimi the two omunso we advert so mutimi esakrom the two omunso ma enu anyu sa dro ni nyina me say obi abrantie bi akotobia no ma ne kote no sisi a wanu ne ho aye bodro eduro ebe say no eduro kote no tissues any cells
and you know near a say it to expand it. Na e kakra. So balu fresh one. Who say na ni hu ye den. Who ye kra no afom keka o. But ye hu balu no na say e wo ho for some time. Na say ulusu a and from market kra na because ni stretch na e wo mu ni nyina no e lusu e no ama say na abe pick the bigger stage no enti unu mo edro na the only thing na say muscles ni tissues no enlarge no expand enti say over a year over stretcher the elastic form na e wo mu no e lusu enti e lusu wie dia say na it say the elastic e lusu a abeg go to afi sorry no crampo no enti me sorry enti most of the aphrodisiacs ni nyina no aphrodisiacs ye edura ye recommend mo mu enya 60 plus and emrante no mo to so emrante enya 18 o si hey me pese mi digelia na ge hu say na almost nim say too much of everything is bad sorry I don't know the whole yeah they were society aba be ye ye sorry be ma timi ni oba ebe to mi bi na be ma no no wa hoden no ye impotence bebre no we nyina dru nya boys no dey bia meka on say omo eton nduro no so no because of some nduro no advert ninti no omo kikan sem hu bi to ton crofoti na dey say a reality but enya fact ba dey we nso hwemu a minji ni so oba wari phobia ni kumbesi ni so di ni pakan eya mpanafo no ye odi with care odi say wasi o Mr. B she odi with care e man e bi beto but enya too much be man no oni ne yira wa wari no oni ne te obedi ni pakan be man ndi ne yire ne pakan but the situation whereby say oba no like I was saying in crofo no mu dey tie ni nyina no sa na no mu ko nti sa na no so ye den ope no enti be man na no say me yire nti no me handle with care no oba nya satisfied with that there be oba no so fair no oba ko mu oba ye den e be ni pampan ni ho and the funny aspect of it is sanka oba we be man na utain na ko hia oba serious o so bati sanya ngo oba ko pampan no ananka ja untimi kura na wamia weni ono so a on can't but she regard you as say you are not a man. After all, so at the end of address you could anyway. The chat was a baby. Baby, Nan madam for being so there say me to many. I say first na officer ma no. Na no ku kwate enso. Na say sir adi we happen be say 3 years by no. De bia no ku atale a chana homa dem na homa nso no oto officer na no dia bo ne kwatire mu mienu ama se kwatire mu atemeni na eso na ekọ na ya ase ne fia ne mu efrimfimfim abapum na no aye dudu pori yes wa fa edro ni bi na bi oto officer so otwe atade ekọ fom a ebero eja homa na dem no emi a che homa de mu mienu enti aka sa che me yam sheme asa ye mai do mu hu amane acha sa mama ibidu na short officer ena tale so sa homa dem nti de bia be popo de bia be popo de bia popo na wo check kwati enim akoshem ne enwa ne say Mr. B ye kan mema na enu madura ma omokote aye kese no yi nsu yusu nura ma omo charge ho funny aspect no you say ye agamema no ye kese no Angama ni nyani kesi ya salon ke etimi maintain amuso dwom no no say en contrast amuso dwom no nti na say pra na mo me mo be pro but ni nyina mu no da bia sama make dey say enche emuchi no krepa etwe no enye ona afedu ba wo se ona mo di ntasio etre ene de be ma odi tasuo fa no koti hudi oba de nani mie bibia ba edro bia ba mi de me bia che edro sao am de fa etie for me so hwe na wo twetche a koto KY gel why ntasuo atwam KY gel ya okay till date nipa he ananim ni sa ntasuo ntasuo ni ndimi twam
Say it here. Infection. The vagina is cleaner than the mouth. Oba bi anywhere so ma kwan se be man fantasy enfa obama infection. Oh. Ya na nanum de ya no. Yeah. I just go down here. Ya na nanum started into 4 bedroom as I can know. Fantasy I'm not so yes and grablezo. There be me advice say omu nyusu ntesi. And then be about. There be o. No. Odan meaning Odan population. But what I am fan say population of Odan ebia ebe say bia 1,000 people. Out of 1,000 people no. Program here ye nipa 80 no. Ebe say bia 100. The rest ni nyina no. NTA o. Enti na asem na ye ka no. No munya number. Anypa be break. You see when it comes to sex issue o say we don't discuss sex. E we be brem ha say. Enti no edro ya ye ken ebe yo nwanwa say very few people na be people anye program we so aye kan. Obi mpo nim say ye wo know ha eye lubricant a ebetumi ama oba na say afọ. Se ba so oba na say ye dry a. Oh ana oba say dryness no so no eye by age. Una also ye wan unyi a no wa say ye dry so enti no enipa bebre ni mi sa enti no enta so ni de oya de anya de besa system that one dey enta so ni guto say kwa guto yes interview enkuto yes enkuto de aka ye the best enkuto de aka ye the best even better than na Monica so woni brand for na mo kwa enkuto no natural no chemical me say edu stands bia wani abre no enya enkuto hwehwe asem onya da jin fi so nko yinkuto no wo ntoko na no mo enkuto no fasi won chen mo be sha se bia na ne wa fi erapa na enkuto ekura do ga kwa nse da anya komo so kwasi tu be se akonkwanti na afia se na okotwa abe enfie ria yeah radio aka dey say ne wo fie na everything I was set here to table kwasi tu be se akwa bra iko ye na nya nyu say boy ye na say so tisi jom ka ja kwasi tu be se akwa afa na ko pe nkuto afa na akotwa abe na nkuto do no kwa no aboja dada fie kra po mi ka no pa nkole be fa nkuto ko sra oboja sikichi ku ba bia da na afa na kwasi tu be se akwa no onam na yes anu cash wa ya se no akwa hwe aba ana ukuram it's impossible but still ebusiafo me nuano mo ma me de mi gina so se ma ho kwan be man fantasy ni ade so me ja wa ba nu po na oti aya no nye be man na no se bi mu de yogurt ne farm kinyina eno no mo de ye eyi no foreplay say oral sex no mo ne eyi ne ebi nso di gu ho no mo atafre eno no enso mo de de omo de gu etwe nim no mo atafre anaso di be gu kote no no atafre ho na yogurt na yaso o de ba belewa mo de zamba ba wias they say the mama anointing no na ba friend blow job o de yogurt no mi egu kote no ho a na wo tafre wo fe ne te say de wo fe ele bi ndem ko shie bi wen mapem mo pese adwa ka be da ho and they say atwam ara so jira mpare ni ma ni apia wa to mpare so o se be da na ni we are ready aka ende me twa sun mum bi kula ebusiafo yesua de ye bre no aka asumpo apa ho na ne etene se ene yebedi ye nkasa apa ho ti ye ni yebedi ene nsu ato nsuo na gugu ewiema yenyunyunyu me hu se ba bia ayenyunyu edan bia mu ayenyunyu eno nti ye ready we ye kɔ no fast ene de no ye unplanned edie wa anye se wubedi nti ye kɔ no papa ne se ufri dwoma ba na okunsu aba odware ya fri dwa epie ya okunsu pie ya o ho na no to hye wo so si butu ho papa ne ye de dog hye mu ne ye kɔ ye nkwaye
aha na foreplay na ena ye kosa no foreplay na wususo ni mu na wu miemia no so mu na wu num no fo no sister beamenim no se me de wu di me no wanum me no fu de aze unime enti no fo no eye modea na wu num aha oba na won so wo so be ma ni mu saa aha na ho sen se dua e ba sa be ma no ne ho enye ne de sa enti wo so mu na won so ni mu bi na won so ne po ne sa fa ne po ni di agro aha o de ne po ni di agro na wo de wonsa no akofa ne nemu ho saa no ase wo de fa ne joa ne ne to ho ntemu ho no sa lai bi na eda ho no na wo de afa ho saa na ye di kosa aha foreplay na ye di kosa de o feel say wo ye bia ye ma no foreplay de ne ma bebre ye ma no sa na ye nko aha aje aha Sebi mami otemenka mete won kapa we clear mete won kapa me see foreplay we a one way direction because on plan so say more plan there but on plan there na just nipa ba ko pe na I don't know na dwin e wo so intine it happen normally say Saturday ukuna nkwa adwuma na e bia wo ye bibi wo fi aja wa short nike bia wo de na ho no entino unfortunately no why say okofa bibi wo bedroom na say obo to our ho dia na chese so ba no so na adwin say o seduce be ma ne dia entino one way direction enti ba ko na o mi de ja me pesa ana dia na o ye unse me no aduane o se daisa o daisa bra me so why o ma mi ya dia me pesa me no so mo de kosa ebi se koteketoa enye de ebi se koteketoa ede minimadam fo bi o so ono de be ma no kote so on fa bi da obi nso se on de wo pede ye ho ne ho obi nso se on de ase enkruma no eno ono nso epe yetie ya na ebi kira dwen na ebi keka ne wo mo pe na me producer wa ha die na wo de betum na etie fo nso etie na tuano nkuruma ehyemu a wontehwe yo eno no owia na obuofu obunso kasa ho a wonfi no eno ye rodo no nye eno nye na wen no kankankan no kankankan de nye easy o eno huntini no esiwe ye poti na nkankasa wotena so a eno kamu a kame nkaka papa bia mihia no ono no se ne dia na eba no odura mo se mami Mese anduru ankatwa next time me koto ho na de fast ye enu de o ya na wakume satam na kote ni si opoti enu de wromu a ja wo de wo bupa na wo de bometo pa dogino enu de ye brutal enu ede enu uwie ade chinse ya bonso na wo ahoden na wo san wie nso aside no unda ho flat o that side say na de a wo side dogino enu nso ekoyie wo do night to no so a enu de say no wadu heaven enu de ko ba bia o enu de no wadu heaven kra enu ne friend kan enu no wo ya jai ade be kina otiri mu nyina asai bonto na wodo tinu wode twitwi ho onso wo nan no e wo soro na eda so ntesa na etiri nwi no na bibisa ntino kotekete die eya na nyankopon so na ebinum ba ya wo nkra yie emema no ya na esisi wo mo na wunya de so no a egina ho no obonso na ano na round wode tekrema no fa ho a na enye jai eyi na kan anti bi o say obakasa wuti play mu beti play ni betu a yo hey enti abusia for kan I know that language no wa tem na ade ono ane tem no ade enti ene ye kono kan doggy
Ai doggy we yebɔ ne papa no akoto na ya bɔ awie no na afa wasan da sideways said ye maami kan ye no chia wo ho saa no wa puto na hwe wo saa na ɔde ahyɛ mu bɔkɔ na said ye kan no atie mu tie no na ye de ko aha enunti be ma wa miamia wo yere wie no eno ano no oba we ni kwansa wo twɛn because we no unplanned nti on oye na wankasa no sɛ wonso na ade ba wankasa ye wo de nti dane ne butuma no we ye meka sɛ yese butuma no butu ya fire be ma sɛ wo hwɛ na sɛ twɛ na ye twa a ɛkye a sɛ dem di kan ni ke wa gya omi aketu abi fa ne bebre nso edie na enye de ebe kochoro bibi saa no ha sɛ bibi ato nsuo mu no nti we no umia kakra bi na wo de afa kwɔte na no kakra bi na de hye ma me se eye memnan so ye very slimy to won sɛ kwɔte ne kɔ na eba na ekɔ na eba na ekɔ na eba de saa edie ede yenkɔ obema wo de ahye ma wie de aka nyina eye wo de monkɔ ne saa ema enti ye de ye bre na nya ye be ya kire wa wie ni ebegya wo na wa watoa so wo de obɔ ne doggy wo na chi saa wie afi ma ne nampa ne so no wonkyea na so won pu ne to ne saa wa dampa ne so sideways no wa pu ne to ne saa kakra wo pu ne to ne saa na bon sa twɛ no ɛbɔ ho se na ɛhwɛ kɔte ne nim saa enti ɛbɔ ho saa no na afi kɔte no slowly wasa de awura mu wɔ hɔ ama ne saa wo bɔ ne saa ɛma ne kɔ ni dede mu wie afi wutimi ma ne saa da ye ya saa na ye ya no nda ye ya saa se ade ya se odampa ne so nyina fa pilo no eto empa no ano pe ne ma ne mfa ne to ento pilo ne so ompagya ne nan ne hwe wiem sei eno eba saa na G Sports no jai etwe no ne bo ho sei pafo saa no afefa ne nan ne gu kon ho na be ma saa bokɔ saa na etwe ne ye wawo de oba akote ne ye wawo de wo wi a wo so da ne to otena ne so di ne ba bia bi ema ne ho ensisi ne ho so na ema ware no entimi enye kra be she yo finally abedwa for mo final words mama anointing de wodi jayen yo di kan ye de nyame ase Ebeneza de rode adum ya bedu ni ye de tie fo ina so ase nemom asira kasenko ma ye twere amponyame eni ya papa wodi afidie adum Ghana man ayen kai baby awo bia me kase asefo Awurade onhyira onye okese oba wo ye adwuma onyame onhyira mami obata pasa nyawa kaye na etie nkensu eni a yedase amen afenso etie fo mutie yesra musa bibia muntie yen na hinka no asem papa ewa ha afutusem ewa ha ubenya afidi ati sei muntie yen yeda mo ase nyame shiramo amen mama anointing yenso yeda ase saa se brebia we say wada je mama anointing free joma be 7:30 na wo so kodware no san ebeka ye ho wa ha mama nyame enhyira wo pa Mr. Ebi final words well akra me ka kira awofo ne se sisi ano enka no ne yase menim ye daache obeba behwe me ene de nye daache opesa kola ne ye no eno no babaye nti awofo bia asetem ye tindie nenso ye moye homodin bia se ye ma no ye ni be ko mo ho na ya ma mo nkyerɛkyerɛ pa na ya hwɛ wo mo na madaache o matimi abeye ni patitiriw na ye nkokora brem ni emre wa brem no omo nso etimi aba abehwɛ efise se utotoi ka ema wo ba twan picture na fato ho na wonyi na so behu toy ka na utoma ano na ono nso atoka papa ama mese utotoi ka ema wo ba
ɔno nso nyi a ɔtɔ car papa ma wo nti sɛ wantɔ toy car ama wo ba wonyi a me expect sɛ ɔbɛtɔ car ma because tama no ɔyɛ akwala na ɛsɛ sanka wohwɛ no wanhwɛ no nti ɔno nso nyi a me expect sɛ ɔno nso bɛba abɛyɛ den aba abɛhwɛ wo very simple therefore aware ne skinny mu a enko yie ti kwampa bi a mobɛfa so a mobɛpɛ sika ne bi aka ho no sika ofi a akola nsu asema no yo yɛda se Mr. AB nyame enhyira o sɛ brano o sɛ wadagye na wobɛka yɛn ho Mama Monica final ways mesrɛ tiefo sɛ tro ne kra ka sɛ yɛnkyerɛ akwala ne kwan pa ɔmfas no nyi a wamfiri ho enti sɛne ewiase keka kɔ ahokyerɛ ne adeɛ ne nyinaa yɛ dan nyame enti yɛmma nkwala yɛnkyerɛ nkwala ne nso kwan a ɔmbɛfa so a ɔmo behu Kristo na ɔmo abɛn Kristo na ɔmo de anyi abɛyɛ mpanimpa ama ɔman no ɛma yɛnto yɛn ma na gyegye mu sa ahokyerɛ nti daabi yɛma yɛni nkɔ ɔmo ho na yɛndɔ ɔmo na ɔmo nso ndɔ yɛn tembi yɛde nkwala ne bɛn yɛn a biribi ha ɔmo a yɛn ne yɛn na ɔyɛn ne ɔmo namfo a ɔmo bɛdi kan koraa bɔ yɛ amane ansa na ɔde apie abɔnten ti mɛsrɛ so ɔbaatan biara ma n'ani nkɔ ne ma ho na ɛɛden nyame ba mu a biribiara wie mu die yɛda mo ase Jo, Mama Monica, Mr. AB, Mama Anointing, yɛda mo nyinaa ase nyame enhyira mo nyinaa ɛwɔ mo brɛ ebusuafoɔ ɛnɛ nso ne yɛde baa yɛ no megye di sɛ wafa bi ato kotodwe mu a wo nso wode bɛbɔ bra na wode aboa wo mma na agyanom ne ɛnanom yɛtimi atete mmɔfra no ɛma wɔ mo anyini abɛyɛ prominent people in the near future ɛni kwan sɛ yɛgya wɔ mo saa na wɔ mo sɛ no mo sɛ kɔkɔkɔkɔkɔ ya nrɔ bakra kokunkum kɔfu aka ihu sɛ last minute no wo nso ɔbɛtwe tuo ɛwɔ wo so yɛda mo ase ɛyɛ Odo Ntaban dwumadie ɛna wotie yɛyi mekae wo sɛ ɛyɛ memenda bia anadwo no ndu ekosi sɛ dumienu ɛbɛbɔ na etimide akɔ yɛnima nso akɔbɔ dumienu apɛ mu ai me amedi dwumadie ho kyea me media ɛne Awurabena yɛnua ba atwɛ ɔno ɛne me producer ba akɔpɛ ai ne ɔbɛka ho ma dwumadie ewie pɛyo yɛnua bɛ makobi kenso ɛne kyinkyim mfidie ɛde enwom ɛto dwumadie ase ɛma bibia ewie pɛyo yɛda mo nyinaa ase nyame enhyira mo na dasene yɛbɛsan so Eshia Odo Ntaban dwumadie eso good morning bye bye